Jadi ya tu sampajange alak nih. Demi gaga pak doangang tembus langsung ke Sidratil Muntaha kecuali sampajang. Iya ko yakaba milimai milau dong angka mau pelawai. Tapi ya ko kui sampajange ina liwa ihasija na iterima. Nah, tapahang ya. Iya na tu namanya tahu salah pahang. Nase ko sampajan dia mah ditambahi dong. Padahal ia kui bukai korangnya si bawah desa ina natambai hadot tau pandrita natambai dos sahabat nabita lagi. Ia na tu ampai suju pacapurangnya dia nama rigaga meteta. Yunri mangilau nasaba ala memang mi. Cuma ia ko tomas sempajang masih ja iterima. Ia ko isaliwan na maya ganon rita pangalah. Tapahan nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul Muhtaramin wal Muhtaramat Ikhwanu Fillah yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah yang sempat hadir, Bapak Imam dan ibu-ibu muslimat. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Milo adam penga nasaba ulan riolo matat dak janji lo salai. Ya, saya mohon maaf karena saya takzim ke ulama untuk mendampingi salah satu ulama dari Jawa dan dari Afghanistan. Jadi ada dua. Jadi saya mendampingi di Makassar untuk ziarah makam. Itu sehingga tidak sempat hadir. Jadi kajian ta iwenewe saya mengawali tadi dengan salawat Simtudurar
sebenarnya iro salawayona makanja ko tapala maulaya salli wa sallim daiman magai degaga tau marejing papedalle andre na ko iro na pala na amalkan ya komelo ki isagenay yang andre pagkalinot tak dalam sehari-hari deta masih sah iya ko amalkan itu. Jadi makanya setiap ceramah itu biasa kok keadaan makoy santai istilahnya pengajian biasa baca magai supaya mudah-mudahan wadita pala sebab itu nama lampe ponco mi cuma kode ni apala tu melampe ya, apalagi ibu-ibu muslimat kajak kota apala air itu adalah sholawat yang penting sebenarnya. Apalagi ini adalah bulan Maulid. Taman ulam maulud. Sekarang sudah pas 1 Rabiul Awal. Jadi bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada kesempatan ini 20 lebih ibahasi tentang masalah sempajang. Letuk ni masalah niat. Tapi perlu kita sampaikan sebelum sempajang ni ijamah angka agak-agak madari yang lupai yakni azan si bawa iqamat biasa yang enggak sepele mi. Jadi biasa kong kata mas sempajang na jadi dinami mas sempajang utamanya sholat fardu dena bang deto nakama jangan sekali-kali walaupun dena wajib bangi sibak kamae tapi maka dena bitta na nigi tau mas sempajang na dena pigau isalasi dinna istilahnya dena pigau isalasi dinna de tona na ba de tona na kama maka dena bitta maka dia sholat bersama syaitan. Yana tu ampai angkat tu tahu mas sampaja denul le khusyuk. Salah satu sebenarnya faktor supaya khusyuk itu iqamat dengan azan. Apa dena ganggu ki, dena malada na ganggu ki setan nareko kama ki atau bangi. Makanya maka dena bitta ko de mulai jamai dua-duanya, de mulai istilahnya dena mu sempak basi bawa kama cukup satu. Jangan tinggalkan dua-duanya. Jadi ya kode tabaka mak bawa ni. Nah, makanya meki mas sempajam peni kama ki. Ia tu iqamat sitonganna tanya maka nama pakat dek bawa tidak. Itu juga untuk menjauhkan syaitan. Ini tu ampai maka dah Nabi ta ya kok bangi tahu itu setange lari. Sampai itu tapi maka dai guru ta muasangi malasi made na malasi pirewat nah. Gitu. Itu. Jadi makanya upasangi maka dah ya komeki mas sempajang usahakan iqamat. Kokoki bolata mas sempaja cadidi momeki mas sempaja sunnah duha iqamat. Makanya itu Nabi ta maka de arihna ya Bilal. Ya roko maka de Nabi ta arihna istirahat ki. Ya maka lihat tu batina Nabi ta istirahat. Maka Nabi ta'arihna ya Bilal, istirahat ki Bilal. Maka dia na'am ya Rasulullah. Napi suruh Bilal maka dia kama. Na sempaja si bawa Nabi ta. Jadi Bilal si bawa Nabi ta mas sempaja. Ternyata sempaja perlu. Sempaja sunnah ni. Jadi tapi maka dia Nabi ta'arihna ya Bilal. Ya kok maka Nabi ta'arihna istirahat ki Bilal. Jadi ya ro Nabi ta. Ya kok mas sempaja ni nangga ya alena istirahat. Apa ya? Jadi nanggai alena Nabi ta istirahat nareko mas sempajang sehingga maka dia arihna ya Bilal istirahat ki Bilal maka dia Bilal na'am ya Rasulullah suruh ni maka dia kama napa mas sempaja siwa Nabi ta jadi ini ya jadi iya ro sampajangnya na layu istirahat yana tu nak kada tau pandrita bahkan angka di amure Nabi Ibnu Abbas narampe alena panguluta Ibnu Abbas makada iya ro Nabi ta komelo komite makan jalat da sampajanna
Iya toy metatato ya toy metaroko masanna sujuna masanna masampajang iya ko matakola dai. Coba. Jadi ya ko melo ki mitay sampajanna nabitta matenang ya ko matakola dai. Iya na pole malalam mabela na pole mamusu na matakko na sampajang o itu sampajanna malunra lada. Maka kanjak maka tanna batena rokok matanang iha batena suju na reko matakko inabita ya pwede pasisele ito ya na to matakko na hailay bila mani pak to matakko na magay maka dayon na iya ro sampajange nala istirahat mematuy nabita. Jadi ya koliwa itakko na nabita na sampajang nala istirahat. Jadi ternyata memang itu sampajang konuleten nikmatiwi de nama susah. Justru menyama papenadina ko pure masampajang. Tapi yang kami lupa ngolongan ini penting. Maka da iya tu sampajang Pak Bu tania tujuan. Jadi aja talai tujuan. Tapi iya tu sampajang alat. Iya ki Pak bicara gi pakak kasak. Itu. Jadi ya sampajangnya hanya alat untuk mencapai tujuan. Ia tu ampai angka yasa sampaja sunnah musafir. Loh, ia sampajangnya alat tapi angka melo icapai. Magi kita sampajang. Oh, mereka musafir, mereka melakukan perjalanan. Berarti ya sampajangnya alat untuk ipakai milau doang sebelum melakukan perjalanan. Tapahangi. Ko ni mega teta salah. Nasaba sampajangin nala tujuan sehingga ya kumas sampajang ibaca na selesai. Padahal iya ro sampajangi ala mi pakakasa minalengi pong Allah Ta'ala iya wadinge ipake sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala na tomat tumali makdalari lauri pong Allah Ta'ala aga minasatta aga akatata tilau ni riwat tumas sampajatta cicapi pakoli supaya tapahangi. Jadi ya ro sampajange alat atau pakakasak na paturu puang Allah Ta'ala loko umat na nabita gunana ya ro melo ipake untuk mengilau sehingga yelengi ala ni pake pada otoe ala ipake loju pandang tujuan na aga tujuan tak ma kita loju pandang maka meka lo meli karpe meka lo meli anu meka lo pake makoe iya naru yasa tujuan. Jadi ya tu sampajangnya ala nih demi gaga pak doangang tembus langsung ke Sidratil Muntaha kecuali sampajang iya ko yakaba milimai milau doang angka mau pelawai tapi ya kok kui sampajange ina liwa ihasija na itarima. Tapahan ya. Iya na tu na mega tau salah pahang. Nase ko sampajan dia mah ditambah dong. Padahal ia kui buka ikorangnya si bawah desa ina natambah hadot tau pandrita natambah dos sahabat nabita lagi. Iya na tu ampai suju pacapurangnya dia nama rigaga meteta. Yunri mangilau nasaba ala memang mi. Cuma iya ko tomas sampajang masih ja itarima iya ko isaliwan na maya ganon rita pangalah tapahan nih pada reke lo na makada iya ko malala ko meta ko na paletu iya ko mangoto ko masih ja iya sampajangnya pakakasak paling cepat doa mustajabah. Jadi ya sampajangnya alam itu iya na tu ampai angka yasa sampaja sunnah haja angka sampaja sunnah toba angka sampaja sunnah musafir angka mana tuh magi angka sampaja sunnah haja nang kamu yasa dong aga jasa hajat permintaan keinginan aga makada meka mapa boting atau aja nama makada meka boting meka boting angka mo yasa milau dong tapi ia ko mas sampaja ko milawi si salah apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulai nabi tasibana nabi mat dioloy ina iya ko kui sampajan na mangilau betul
Ia tu ampai maka dah. Ia tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara puangnya. Pangoloi aga pangilawam. Aja tapala bawangi. Ang kami doa mimamui sana tu. Tapi subhana rabbiyal a'la. Kama pakaraja yero. Subhana rabbiyal azim. Mapakaraja yero. Mapakaraja sana. Iko pura ko mapakaraja. Wasa makada ko puange melo musompa. Usahakan ipakaraja jolo puange. Adap itu. Yang kedua puji-pujian. Nang kenal alhamdu Fatihah. Puji-pujian na yero. Bahkan ilalan na Fatihah. Ang kedua onra makan jalada yonri min laudon. Aja na palapalangi, nalapakangi lillah, atau ati pake. Ia konadapi, iya kana abudu, idi mi puang usompa, wa iya kana stain, idi to mi puang rimilau tulung. Oko hade sakutsie, maka di puang Allah Ta'ala, nasompa ka atakku, maka minta ala apa yang kamu minta. Aga mimilau. Cuma idi ipat terui. Jadi baca ni ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau mataru bami idi po sompa idi to mi remilau tulu pada ko makalani malaikat angilau no makalani dena to milau ipataru mi itu jadi pentingnya. Jadi usahakan ieu tu ampai bu angka yasa sampaja sunat toba nang kamu yasa doa taubat. Toh magi nang kasih sampajang. Apa ia ko sampajang mana salangsung. Iya kau pak doangang eme kamu pa. Iya na tu ampai ko katabere itawe pada metodu ko tanya lino nonroy. Pada ko tanya lino ite yale musuju masom pariolona po Allah Taala. Iya tu ampai takbiratul ihram. Iya na lesan na panawalinoy, lesan na paringeralinoy po Allah Taala maningerang singkaru ni katabere. Iya na tu tahu makada mangolo ni lauri puanna angilaw no Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Iya ko deta matarubami baca Fatihah. Iya ko nadapi iya kana abudu idi impuang sompa wa iya kana stai idi tomi puon rimilaw tulung atau kan niati aga tabutuhkan. Tatokan niya tiyo koro, yan na ito nakadagurutta. Iya tu Fatihah, sitongan na cek kosong. Ito, cek kosong. Yasang cek kosong, degagi, sana, lisariwi. Makiro. Jadi iya tu Fatihah, tilaw ni. Ya kong kalasata, tilaw yung koro. Iya ka na abudu, iya ka na stain. Idi mo sompa, idi tomi po onroy milaw tulong. Atokan niya ti, puang, ang kaje pacoba ka na kaay. Tapasawila sakwe. Tentu kan ngeti aja mau tanana ya kana abudu ya kana stai malasa kapwe pasawila sakwe aja mo atau atina di makiro idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin lepangi okoro angin lauki padong ngokoro dua tunrona ya kana abudu ya kana stain si bawa wala dolid sebelum mengambil. Ilau ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni. Aga sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsira mubarakatan thayyibah atau pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai di tapal lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsira mubarakatan thayyibah. Ini apa lagi? Iya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia makmunge rabbana lakal hamd. Aja ditakada sami Allahu liman hamidah. Makmunge maka dia itu rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Aja ditakada di sami Allahu liman hamidah. Imangi mi. Maka dah sami Allahu liman hamidah akadaki di mamunge rabbana lakal hamdu aja tak ada tadi sami Allahu liman hamidah de imang ini iya makmunge de maka dami rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi milul asyita min syai'in ba'du jadi aja ta mega tutu makmung maka da imang sami Allahu liman hamidah maka da telena sami Allahu liman dena maka dami rabbana lakal hamdu yaitu ampai ballaga de tu nak kada sami Allahu liman hamidah maka rabbana lakal hamdu nasaba iya mimatomi tu baca nama makmunge iya mi koto masam pajaca di ipakai sami Allahu liman hamidah napa to maka da rabbana lakal hamdu
Tapahan nih. Pak Mega to salok kowe. Kemudian makana kau naik pakai kesa jadi papasangi ke joloi supaya tapahatongang makado iya roko Thomas Sampajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makada bakitanga ki Mas Sampajang nasaba iya naronna yang enggak isampajangi sebagai tujuan padahal ala nih ya jadi dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita iya komelo ilaw Mas Sampajang umakna nabita ro matana po ng Allah Ta'ala nalay po ng Allah Ta'ala dosana napigaw iro napatada nyo ko sa lingkana si bakulun na ina to ampay madari matana pa pinadingi ko tami watu Sampajang iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na pa pinadingi hikmana na niya to iya na to tao nabatungan na nabatun ito Sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni pa pinadina ko tamay pura ni Mas Sampajang iya na tama watu Sampajang na matana nasa di pa pinadina masumpa pa pinadina na rekode na jamay iya na pura na Mas Sampajang tap pamaringan nasa di pa pinadina ay nalolongan ni hikmana to lolongan ni iya mi kode papada mo ipura na si bawa de na eta sapa-sapa mo jolo tapi kana tukong ka iya nang kana makalicu selesai persoalan dewa kadaro makanja tapi angka suku itu demi gaga reke maka da suku tongang apa ya tu Sampajang talu gaga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na de na mungkin makanja mana ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulay ina tatay hamako jadi dia na tu ampe ang kasampajasuna ang kasikiri iya mana na rositongan na mapasuku ento papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya makada iya tu Sampajange sania tujuan tak tanya tujuan mas tanya Sampajang menjadi tujuan ala mia tu untuk capai tujuan ya na tu nang kaya Sampajasuna haja berarti pakai Sampajange untuk milau dong aja mau Sampajang bawang itu karek Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto Mas Sampajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailau dollo ripuanna maka de wa huwa qaimun de nak kada purana Mas Sampajang maka de ayae matangangi tatto Mas Sampajang wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto Mas Sampajang Nabi Zakaria apa tahu manang itu Nabi Zakaria tahu mana bayi na paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dai dottoro ewatero dena na mungkin kana mu iko paja ni macarepa bayi nemo mato atoni wa huwa qaimun yusolli ukilalan na mihrab na tatto Mas Sampajang mangolo lo ripuanna ina ukilalan na Sampajang na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli puakku jadi nilaw meto rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilaw meto rabbi habli min ladunka alenga po wija-wija iya makanja ngilau ni apa deka anak na je bayi na paja ni macarepa nasa manato nga ngahanya tapi Sampajangin na napaki milau dong matangangi tatto Mas Sampajang nailawi rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban na malaikat apa aku Sampajang na nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu asanna Yahya nabi matangangi Mas Sampajang dene saliwas Sampajang apa iya na saliwan na Sampajang itu maraji-raji ni tarima itu dena pada ku ilalang ina iya na ku ilalan na milaw mutamaiwi ilalan na Sampajang mo ku ilalan na Sampajang milaw ina masijay ha apa iya mematoro ala na lengi po Allah Ta'ala maka iya mo pake mangilaw he kome ko masijay iya mi ko isaliwan na to matunro toto mo no to itu kare
Iya na tu ampai jadikan idi pasikola suju okwilalan na sujue okwilalan na patehe ilau iha ilau ki amacang ilau ki apahangang ilau ki tepa ilau ki keberhasilan suju ki ilau manang yero nasaba onron na mimato mangilau tahu okwilala sampajang tapahangi apa yan na tu na may kataw makutu masampajang. Ito, nasaba din na pahangi kada iya je janci na po ng Allah Ta'ala he apa pura ni na paturo sinin na ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ikaw to pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakay wadi pake mangilaw ina daga caw iko sampajang ina toliasi ko sampajang. Pura ko masidak kamu mangilaw at di say tarima. Pura ko mapasusak ka mangilaw at di sa. Pura ko mapuasa ko mangilaw at di sa. Tapi iya kanja na ina sampajaha. Deka cawi. Sinin na paparentay na paturong yung pong Allah Ta'ala. Ina sampajangi hanonroy. Yan na to ampay nabita. Agi melo na jama. Ina masampajangi. Asan na sampajas sunah haja. Agi melo na pilaw. Iya kong kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galunge meki mapamula to makada de to gajero na wattu balao de to kan asam pajangi lalan na sampajangi sujuki po dali halala mo alenga patunju melo ka hama pamula sapai tapasalama po ilaw ni manre balaw aja tacan ne madareke maka sakka balaw loki masampaja tilawi itu tulok ko mipita we matan radu se nasa ngaja sakabalaw agaja ano indo dareke nang katu sampaja yale ko pakaka sabun ri mangilaw we kiro jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah salat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Itu jadi di mana agama tilau dega wija-wija tilau ki angka nak tame mendaftar namelo ki ko lulus ilaw kor itu ilawi angka lakai cai podangada ilawi angka bayi neliwa kadona ilawi koro ya mana itu jadi asam pajangangi angka waktu ma bicara nih angka waktu on romas sempajang inak makanja lada yon rimas sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat sepertiga malam yana tu ampai sempajat tahajud siliangang sampajat sunnah ya namuduan rakami aja takada ruah parakanna de to apa ya ko nabita to ngameta curi mas sampajat tahajud wah madar dia na palatu suratul Baqarah sirakami de to pagagay mango ko masampaja sirakang na palati dua geso talu geso sitanga itu panang kadi pa ya kong kamako capu jamaah kecuali monro memang itu jadi ilau nih yana tu nak kada guru tah mode aja mau molada susah rumah kada aga na ubaca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musa di makada ya to iya ko kulu allahumo lau baca hais itu iya naroh inna ataina iya naroh apa angka tu surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha walaili iza yagazaha walail yaitu wasyamsi bawalail ya ko pasikola ta suruh baca ya na melo labu matan nasoy ya na macallana suruh baca ya rodua surah wasyamsi si bawalail suruh baca rodua magai iya ko na baca wasyamsi itu ya lengi kecerdasan dari semua bidang dena ci di mika ahlian lah ya lengi kecerdasan dari segala bidang ya to situ ko walail de to sinakan na ipetan nalino kung kataw may solangi wija-wijata may solangi itu insyaallah dia na berhasil itu tapi melo pilabu matan na soy ni baca de nakada tangaso de to nakada ele iya mi ko melo itama mga ribie sakit mi na salawa na taw ko masige mapasalawa na ta baca niro napa ta baca kul a'udzu birabbil falak supaya de na kanaki guna-guna dena kana nupa kiri-kiri makaleliang kemudian kulong suwirat binas supaya aja nakan nakipetan na taulino na solain kipetan na taulino na paujaki tay magaki untuk terhindar dari situ tapi ia kota baca ya pae
wasyamsi wal laili kulon sebrabil falak kulon sebrabil nas ya komelo ilabu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada we busyih. Apa mia? Jadi di mana? Tamal kangiro terutama ko pas sekolah. Amal kangiro. Jadi itu diamalkan terus. Ayatia Pak Bu madari ko mamotor kana macawe na wate maka ada masalah ni teh lipat bacai. Saya sambil di kendaraan itu membaca. Baca itu. Ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas latu kana pasalawat teh baca jolok. Jadi itu penting. Jadi ya komeki ya dalle lino papada bosie, we bosie. Istilahnya maka je we bosie dia nak petu tu. Si tindro-tindro. Komeki ya dalle si todo-todo makiro. Aja maka ada mapet tu lala pasi matana na pasyangka. Maka ta makada kasi je ipalaw na pawadingan ka. Aja. Yero amalkan. Iya. Jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah. Hitungannya untuk menurunkan rezeki. Tapi ya ko wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya ko melu yeleng amacang dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini nesang itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai tem kanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapahannya nak gangker to maka dia itu sampajangnya makitu gunana. Apa Nabi Zakaria na lagi manassa makada dena na macari pa bainena ina itarimay apa okoy sampajangnya mangilaw eto okoy sampajangnya mangilaw Maryam makoto ina okoy sampajangnya mangilaw ina tu ampai degaga nabi na paturung nautus upong Allah taala nabi na niya suro sangadina ina angka sampajanna angka manang apa ia mematoro na ala untuk milaw langsung. Ya jukum itu sampajangnya. Yan tu ampai sana sampajangnya itu sikiri si baca Quran. Sikiri na baca Quran. Napa dito ko sampaja de meto tu ga sampaja tau ma bicara lino. Kaga. Negaga. Padonga mano tu na sikiri ko padonga kang marisaliwam mo. Iya ko sampajang ina makanja iha. Iu pasang idi tau matampu meloki milaw ya na tamadece maga. Ko sampajang itilaw. Angilaw ki lala sampajang DP gaga wija-wijata sampajang ita pakai sampajang ya to na tembus na sampajang insyaallah ana makamuti ga rupana maka ga 5 rupa sampaja perlu bawang leangi sampaja sunah ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampaja sunah pakai o sampaja perlu biasa jarang. Iya ko to suju paca purang. Saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Ko purang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa saya minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga-aga yoloi insyaallah na lengi petunjuk pong Allah Ta'ala maka dia makanja dalam kondisi sesusah apapun insya Allah ada petunjuk engkah ya kong susah yoloi tapang kepada kong petunjuk maka da iya pakai iya mulai iya roh jadi iya to na tu ipake na istilahnya kong agaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye iya tu na pake tau pandrita riolo nasibat tu kong kana pau de itu maka da biasa-biasa je de to tande nang kana sikolara de nang kana pesantren tapi ya kong kana pau ina sibat tuha ya tu na pake pak dongang akoti pak gurongang ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi iya kok kapitu nu baca yero napa ko tokong magay lay yeleko anu patunjuk maka da ya kong ka aga-aga muhadapi ada kesimpulan maka da makui matu. Iya na tu biasa na makada matarang itimun na tau matoy riolo. Aji na po nakara makotongan sebenarnya di situ. Ya jina tokam ia lemeto petunjuk dari dalam hatinya tu makada makuye.
Nah, itu napa guru atau pandita termasuk guru tak Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mikoto mas sampaja sunnah makanja ipake sampaja sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama istilahnya ia kota bukan ni ronaleni patunjuk pengalatala makoro edenan atau istihara kong kami pigau. Biasa dia nato pakai makara magaro nasaba ang kami to na macam ni ngokoti makara de iya mi mato makanja ang kami mato na ang kagagame na pamulay makara bismillah yakin na yan na to biasa nakada pe ko padangka makada aja mulli ko de na tarala ito ang kada makoro aja mutanang iko de mudupay yamana na to nasaba nato kami to ni ati makara de jaji na makar matipo ng Allah Ta'ala o ko kakapamasa na taku munro ya ko nakapa nga chidi taku madeci nga betul kan ya ko muka pamasa makada salama insyaallah salama ya tu tapi si betu pisi bawa ya ro patunju o ko ni munro tapi ini butuh diamalkan ya ko cicam yang kedua mi aide itu butuh istiqamah panenungan apalagi di tomatoku macocoy na to apa ya tu kuma coco ni tahu tak tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwang paki te mamula kabur na sabay suruh paki mata batin na paring kalinga mamula no na sabay disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakulengi lebih noi turun ni pakulengi supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makitu sitongan na aja na pedelo nasa magya ng kamata mako si ja na bute magya ng kadina ko iya gagay ang kawatun na tapake ang kawatun na lebih banyak menggunakan mata batin engka palai ko patapulo ni umuro na teto pa itu umuro pitungas tegere pitumpulang itampu na nanae syukurat tawe 7 bulanan asan na ito pitungas so jajin na tawe iha kekaiwi ia kode na sampak tambah pitung ngaso 10 pa. Ia kode mo pa na sampak tambah si pitung ngaso 20 sidi. Pitu taung umuru na nana sore mas sampajan. Magi na pitu mana? Magi na pitu. Pitung pulang. Magi na de na natanya pitung pulang na iwarungang ruh nana ko kilala na watanin do. Siya pe patampulang. Malam ke-100 tu malam ke-4 bulan tu malam ke-120 natanya pitumpulan na padal ya komelo makada yalen ni ruh anana iwarungan ni ruh kedo ni tu nana kilalan na watana indo nakapatampulan umuruna made na ko syukur ataw made na ko patampulan na magi na ko pitun na magi na ko pitun na natanya to ula kalahiran ni ro pitu aserapi itu kere magi na ko pitu itu kere langi pitu susung tanay pitu lapito matawapa ite akapitu to macane masa itawe akapitu to suju itawe pitu to na patagesa 2 pala 5 diulu 2 tu 2 aje pitu rakaat na sampajangnya 10 pitung kato pitu lalan naro itu kere magi na pitu yan itu ampe to motot tadiolo yan ang kadinang kanomoro na pitu-pitu tapanalin do dui nasawa de nasalay ka ang kanadi kusima de nasalay ka di kong kamuy manasani itu pelajaran ang ketujuh itu istimewa Pak Allah memilih napili po ng Allah Ta'ala law reke nga kiga tapakanya kitolin na kumiki pa disagangi pitung ngaso jajin na nana ke kayu ya kode na sampa tambah pitung ngaso kode mau pernah sampa tambah si pitung ngaso berarti 20 sidi pitu tahun umur na sore mas sampaja gang ke 10 tahun barasa iko ke 10 na tahun dia na sampaja karena menghadapi 14 tahun 7 tahun kedua apa ya nang kanana dia na sampaja ngoko 10 na tahun gang ke 20 sidi maraji mas sampaja ya na demo pasame mangyoko total lutong nga lato sa pulona ya to na sa pulo taw lato sa plopa na sampajang makanja sampajana de na mangkibu patuju mas sampaja lato 20 sidi makotiha itu pendidikan kemudian pitu tahun umur na nana patame masih sekolah SD itu pitu tahun umur na tame SMP pitu tahun umur na tame SMA
7 tahun tamai makuliah. Itu 7 tahun. 10 tahun ditambah 7 berarti 20 sidi tahu makuliah ni itu. 20 sidi tahu tambah 7 tahun. Berarti 22 tahun. Suruh lalu mak bayi ni ko tu korone. Ya nade nak bayi ni ko tu man rasai. Ada. Suruh mak bene 22 tahun, makanya Nabi menikah di umur 25. Itu sebenarnya petunjuk. 21, 22, 23, 24 ya lekko jadah sampai 25. Tapi aja naliwangi 22. Apa ya naliwangi 22 napa ko mak bayi ni? Mamula itu makutu. Mamula itu cia mak bayi ni. Mamula nino ya tu keinginan nah. Madaryo ko tu 7 tahun joka. Man rasa ni tu maginan rasa. Walengi contoh. Iya ko 22 tahun 22 tahun nak bayi ni. Siat tahu anak nama tu napa masih sekolah 7 tahun. 7 tahun tu napa wadi masih sekolah anak. Napa kelas di SD 30 ni tahun umur nambah na lebih. Meni 40 tahun. Ya tame sema anak-anak 50 ni tahun. Dena nulle ambona napa me ya saparang anak. Nama-nama igare. Itu sudah diatur. Iko kalau lo aja hamonro. Pentingnya. Yana tu ampai magi na pitu sih. Walengi contoh. 20 sidi tambah pitu 22. Iya ko 22 oko ni tirita tahu tambah gare pitu iya ko 22 tambah pitu berarti 30 sia garo 35. Iya ko tu 35 suruh di masa padale. Suruh ni berusaha ko tu. Nah sabao ko ni tu tak buka. Malomo pintu dale ko ti bukarang. Iya na 35 tambah pitu tahun. Na de na sogi. De nama de cengoko tu, de nama 7 polena, damu makwaman itu namate. Itulah orang yang sudah ditakdirkan sederhana kehidupannya seperti itu. Yana tu nakada Allah tetapkan orang yang senang ataupun tidak. Ukitu rita. Yana yawana 40 talu nasogi berarti madece tu layase. Madece pakalinonna. Tapi ia ko makomi keadaan na tiawana 40 aja na takalicua makareso. Apa makomi matoman itu jalan-jalan materu ya tu. Itu sudah dipelajari ulama. Okom itu ita. Makanya dia tu gak tahu sogi malolo. Engkau tu tahu kada sogi malolo. Memang okom itu produktif nah. Ya nadapi ni 40 talu tahu layase na nade nama deceng. Maka dia tahu pandrite. Ia kalau ko sompa anawan-awan o rewa. Mu tambahi si 7 tahun rewa no. Aja namo ko kampung na tayo masapa. Rewa no pasisumpung silaturahmimu. Siba keluargamu. Sapa manang. Pakanjak silaturahmimu. Nasaba umuru eman itu mulalu. Makiro. Jadi sempatkan diri dengan keluarga. Makanya banyak ulama di umur 40 dia tinggal di pondok. Sudah turun. Jadi dia nama cene. Oku di pondok membina anak-anak, membina anak-anaknya dengan keluarganya. Ya jion rama sapadale yawana patapule layawa. Ya naliwang itu layase mulo sompa rewa ko. Angka apa atau lo sompa pak doro ni na dia mau penarewa. Nasa biji iyama ide mako mematoman itu. Itu pahangi. Itu dihitung dalam ilmu hikmah. Ulama memang sudah hitung itu. Keadaan itu pak. Kita perhatikan nih gare. Sininna isa na kampungnya angka kohe pasetangannya. Taparese gare. Tau makadoye yawana seko umuruna nama deceng menre tu ite gare ya se nangiro layase itu 5 koman itu namun kana ina tu nama dari kata makadoye manu je pa ustaz pura si je manya-manya masa dingin kamalo-malo modale mag ta pata salah sih mako memang de mematona nule liwang itu aja namu saparangi pura garisi mematoni makana makitu tapahangi. Ini tuh ampai sedekah, puncak sedekah itu pada saat di usia muda. Usahakan kita itu na amal kami mani pakanjaki memang amalanna. Pas sidak kesubuna aja rutinkan. Dilihat di situ keadaannya. Sebab angka desa tu jelaskan itu. Tati siya ganito? Tati siya gisa? Tama nih.
Maliwan nih, Dena Depa maliwan nih Bu. Makanya saya wasiatkan kembali lagi. Ya rona sampajangnya Bu sitongan nakang iya bahasa nama koko Fatihah. Jadi itu suratul Fatihah Bu, sitongan na cek kosong, tidak ada isinya. Istilahnya cek kosong, aga metagorang nih. Aga metagorang nih. Ini mani angka anak ta melolo masikola tilawi baraka na bacangi Fatihah. Angka Andre melo yandre ilawi baraka ni bacangi Fatihah. Maka nama magi-magi Andre na pak baraka ipo ng Allah Ta'ala Al-Fatihah. Baca ni Fatihah. Yan na riyasang ibarakaki Andre na makiro. Jadi iya mo to Fatihah itu luar biasa. Nasaba iya meto tu Fatihah Indo na memato kita umul kitab asanna. Indo na baka kataw pandrita makada isa na korangi angka manamu ku Fatihah. Iya ro Fatihah, isa na ko Fatihah, isa na ko rangi, angka ko bismillah. Isa na bismillah, angka ko bah. Bayro. Magi nang katati. Sidi. Okiro monro. Maka da manang kaisa na ko rangi okoro. Sederhananya begini. Angka ga alipu, angka ga ba, angka ga sa, na rekodiga titi. Kadega katok. Ya kong kataw may gambar tata diawali dari titi. Podok ko pititi nagatan na jaji. Makanya semua tulisan berasal dari titi itu. Kena tu nak kada. Ia tu korangnya la palangi o komita ti na bae mapamula. Itu tatai itu kare. Angka ga huruf ba, angka ga sa, angka ga ja ko diga tati. Tati nonro ia tu nak kada. Sinin na isa na korangi pulok isi dia tati. Ia matutu nak kada pandrita, ia kokui bae tu tati daga maknana. Nang kamondriawa manguluyase. Ide bahas ya malah suluki matu ya. Saya kira ia no pangolongan magi-magi na pabarakai po Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulan makada ia ro sampajang Bu talalalo ipakakasa untuk aga kebutuhan ta aga tamelo taharapkan ia kunadapi waktu na masusaki tatongang isampajang ina okay sampajang mangilaw nalengi lalap po Allah Ta'ala masagena nasaba ia mematotu ala na paturungan untuk masipak bicara langsung si bawa alena dega ganabita hadere bimbingi tapi ajarannya ada tapi Nabi sudah contohkan maka dia ko sampaja mu pake edenang kana salai ko pomu tata natarima dalam rimu pomu nariko ko sampajangi mangilaw. Itulah pentingnya sebenarnya kita menggunakan sholat. Ibu-ibu paangka peristiwa terjadi gara-gara indra kasih mengakhiri hidup makometi angka tu kekurangan atau kasih-kasih Pak Matandre siri. Matandre siri. Ia tu tahu kasih-kasih tahu memperi matandre siri. Istilahnya natampu padina sehingga kodenu lempawai nalabira mengakhiri hidup. Makiro, ia upu tahu sogi minra nasade. Kayak begitu. Pada lihat tu tahu makanya ada makada masak makoro de. Angka mematotu idi tahu makada matandre siri. Dena melo na rekongka anu makaleleang. Tidak mampu menghadapi itu. Jadi mega tu tau kasih si masiri mangilau, ope tu 5 gala milau deto na tumalada manu. Tau patu meman niura maluna itu nasa gorta. Ya kong katau de na mangilang-ilau tapi marat jiri tapakalinon na tabantu. Masiri tu kasih mapala. Ya ope tu magala lau mapala manu ole nga anu mole nga che de anu mai magala mu ya tu. Deto na tumalada maselang. Ia tu tahu de na mate tu masiri elo mangilau de na melo mapitangi kekurangan na orang seperti itu butuh dibantu. Makanya dalam Islam itu angka tu tahu mangilau angka dia nangilau dan yang paling parah yang tidak meminta. Yope tu 5 buat surat katarang kurang mampu ai makai itu yang kasih bantu kasih silapo ko kantor desa itu jadi ini penting. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.